Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerjiler, haberler vaqti studiyada men Alimeka Abdullaeva Çalışan ve shundaki saatga bo'ylab ma'lumot. Qrim poytaxtida xalqaro ishchilar kuniga bag'ishlangan yurish kechdi. Bugun partizan ve podpolshiklarning qaramani ishlari haqida xatirlaylar. Barlik, Yalta, Gul, Acha plyajlarda sıcak havanı bekleyenler toplanalar. Qrim Tatari ressami Elzara Sidametova o'z sergisini taqdim etdi. Qrim poytaxtida xalqaro ishchilar kunine bag'ishlangan yurish kechdi. Şehirde bayram muhiti hukm surdi. Adamlar şehirning merkezine butun qo'rantalari bilan bola chaqalari bilan keldilar. Tedbirde bizim televizion taqmizda bulundu. Ahmedjet'te çok sesli ura yangıray bayram muhiti Kirova caddesi bütünley adamlar ile dolu. İnsanların ellerinde çeşit renkli hava topları, güller ve transparantlar. Kolonanın başında iki büyük bayrak, Rusya'nın trikoloru ve Kırım Cumhuriyeti'nin bayrağı. 1. Mayıs yürüyüşü çeşit işte çalışan adamlardan dostluğu ve birdimliğinin timsalidir. Adamlar bu tedbirge her yıl kelgenleri, her sefer iştirak etkenleri ve bugünkü hazırlananları haqda tarif eteler. Каждый год принимаем участие. Пришли с семьей, настроение шикарное. Ура! Россия, вперед! Здесь очень много национальных, культурных автономий, общественных организаций, которые объединились в одно целое. И наша колонна, она под именем Общественного совета. Вот наши люди в национальных колпаках, мы представляем город. Отличное, замечательное настроение. Первомайское. Настроение классное, весеннее, теплое. Всем с праздником, ребят! Пришли с семьей, радуемся, веселимся, весна, все классно. Ananivi 1. Mayıs numayışında emek, icadi, hocalar, kollektivleri, mektep talebeleri, studentler, sportçular ve hakimiyet vekilleri iştirak edeler. Bu bayram çeşit yaşlı adamlarını, çeşit işte çalışanlarını birleştiriyor. Праздник хороший, традиционный для нас. Все помнят, взрослые и дети сегодня уже приучены к этому, что мы ходим на демонстрацию. Те, кто жил в Советском Союзе, помнят, как это происходило. Там был радостный день. Все ехали после демонстрации на маевку. Вот стараемся сохранить традиции. Все-таки мы все имеем отношение к трудящимся. Каждый на своем месте выполняет задачи, нужные для государства и для каждого гражданина. Так что всех поздравляем с 1 мая. Совет devrinde 1. Mayıs günü bar ve emek bayramı ziyadece siyasi tüz taşıydı. O bütün dünya işçileri inkılaptan son azat edilgenini ifade etiydi. Bütün memlekette bayram yürüyüşçileri geçiyediler. Tıklenilgen minbelerden çeşit şarlar ve tantanalı nutuklar seslendiriliydi. Bu tedbirlerde hakimiyet vekilleri, veteranlar, şerefli hadimler iştirak etiydiler. Birleşmekten huvanç duygular, hava toplarının ve bayrakçıklarının kezip vatandaşlar birge olğanından gurur duymağa imkan beriydi. Tamam şu adamlar beraberlikte ve her biri ayrı memleket kurulmasına ve güllemesine öz sesini hoşaydı. Праздник солидарности, мира, добра, начало майских праздников. Это еще одна возможность быть вместе, быть ближе друг к другу. И сегодня именно мы чествуем трудящихся. С праздником вас! Mayıs'ın 1. günü merhametlik ve adaletlik günüdür. O insan hikmetini hürmet etmek gerekliğini kaydetiyor. Onu çeşit nesiller seviyorlar. Veteranlar için bu yaşlılık haqda hatırlavlar, gençler için yol seçivi, yanı gayeler ve cesur kararlar. Ahmedjet'te 1. Mayıs yürüyüşünde 20.000'den ziyade adam iştirak etti. Böyle tedbirler Kırım'ın her bir şehrinde geçirildi. Safiye Shukurova, Vitaliy Golubov, Millet için. Haqiqiy vatanperverlik ve qaramanlık bugün partizan ve podpolshiklarning qaramani ishlari haqida xatirlab, ularning buyuk ish haqida so'z yursetdilar. Bu yerde adet uzre kechirilgan mayovka oldu. Samimi көз яшлар ve meraklı hatırlavlar bugün elak olgan cenkçilerinin ve partizanlarının hatırasına аңалар. Olar vatanımızны korçaladılar, çeşit malumat toplap Sovet ordusuna yardım ettiler. 12 yaştan başlap boyli uruşlarda Nuri Abibullayev iştirak etti. Колонны на них нападали, вот, уничтожали, брали боеприпасы, продукты питания, оружие. Вот так все это партизанское движение было бы.
Улы ватан женкі деварынде Қырымның ишғал етілген территориясында 27 партизан отряды, 106 подпольщиклер группасы әрекет етеді. Олар жебе арқасында жесірлік иле женк еттілер ве Ғалибе күніні яқынлаштырдылар. Фашистлер иле 2,5 ел девамында олар 252 ұруш кечірділер. Аңғара боғазында есе esas партизан yollarından бірі ерлеші еді. Тамам анда душманлар иле қатты көрешлер олды. Шымды мында партизанская шапка серлевалы абиде тура. Это дань памяти и всенародного уважения тем, кто в глубоком тылу сражался с немецко-фашистскими захватчиками, приближая великую победу. Ваша жизнь, ваш подвиг, ваше мужество и патриотизм являются достойным примером для подрастающего поколения и для всех нас. 15 яшлы қыз партизан Зекие Адабашева ос истегі елі дағға кетті. О Қырымда Шимали партизан бірлешменің 18 отрядының 1-ші бригадасында қызмет етті. Гізлі ішлеріні yapmaға ярдым етті, яраланды. Saçlarım прическам сақладым, ер вақыт сведения. Сведения алып штабтан кетем соң листовка раздавали, что немцы проиграют, геджелері язардық листовка. Не верьте немцам, немцы проиграют, а мы, партизаны, выиграем. Приходите к нам на помощь. Мен у листовканен түштім партизанныққа, у листовкадан да өзім продолжать еттім дағытыма. Анине бойынша ел майызның 2-ші күні мында партизанлар, подпольщиклер, оларның туғанлары ве якынлары топланалар. Майовка адландырылған тедбірінің бір иштиракчысы аскер ботқасына ашай ве арби ерлар концертіні көз ете. Султанеста Каева, Санзивадинов, Миллет үшін. Қырымға екене билет бойынша ташувлар бұ демир yol автомобиль ве деңіз нақлиесі құлануы иле доғыры қарышық бағланув. Екене билет кезлев Кереч Ахмеджит Ахяр, Судақ ве Ялта шерлеріне алып келе білелер. Қырымда бойле система ил кере Русия иле бірлешкен сон пейда олды. Бұл вақыт девамында тахменен 1,5 миллион инсан алып келінді. На сегодняшний день оформлено уже более 60 тысяч единых билетов. И мы ожидаем, что это количество пассажиров в этом году будет не меньше, чем в прошлом году, потому что с открытием моста желающих проехать по новому Крымскому мосту будет значительно больше. Это будет, думаю, что некоторые расценят это как такую экскурсию по единому билету по мосту в Крым. Бұл геже Ахмеджит Алушта трассасында Аңғара боғазы янында енгіл араба тұташып янды, вақтынша нақлие қатнавы тоқтатылды. Бұл себептен 100-ден зияде араба тұқынтыда топланды. Қаза 100 берген ерге янгынжылар келіп еттілер, мутехасыслар майыз байрамларындан евел невбетчілікке тұрғанлар. 5 даққа девамында тұташув йоқ етілді. Февкуледе вазиет назирлігінде хабер еттілер ки, зарарланғанлар йоқ. Тұташувның себеплері шымдылық белі дегіл. Янгынға ұғыраған араба тамир етілуге ярамай. Күнеште қызынмақ деңізде ялдамақ яда Қырымның дүлбер ерлерінде кезмек әрте дегіл вақыт келдім. Барлық ялта гүл ача пляжларда sıcak аваны беклегенлер топланалар. Женеби ялыдан бізі мұғбірлеріміз. Речитатив усулы или ерлар yüzlerde tebessümler meydanda ise çeşit renkli urbalar parılday. Sanada dev boylu adamlar oyun toşeyler şaşılacak şey. Yerden 1 metr yükseklikte olup doğru durmak ve daha çeşit hareketler yapmak. Ağaç ayaknen yürümek bu sanattır. Yaşlar forumu akıkı ustalarını topladı. Mayıs'nın 1. günü Ялталылар can gönülden şenleneler. От радости плачу, что так вот я сюда приехала отдыхать, и вот мне вспомнились мои молодые годы. Bu sene festivalge bütün Rusya'dan yaşlar toplandılar. 300 iştirakçı parlak şou takdim ettiler. Sanada yırlar, oyunlar, hayırlavlar oldu. Herkes candan şenlendi. Milli kiyimler, çeşit gönüllerge hoş gelgentiler. Festivalinin esas kaydesi milli üslupte çıkışta bulunmak. Bu yerde Kırım'ın Baklı şehrinde Rusya halklarının çeşitliği toplandı. К нам приехали коллективы из разных регионов, даже из Якутии приехали, из Карачаева-Черкесии, из Москвы, из Питера. Поэтому я уверен, что у фестиваля большое будущее, и в ближайшее время, я думаю, что не стыдно будет пригласить главу государства. Gelecek sene teşkilatçılar da ziyade ayrette kaldıracaklar. Şimdilik ise Kırımski Mayak gelecek sene gece sağlıklaşa.
Кырымда булунуп денизге якын келмекнин чарасы yok. Вясылында бу yerде çalışma кыйын. Якын yerде дениз далгалана күнеш чагыра. Ава арараты ise 23 градусны тешкил эте. Арзы Хасьянова, Айша Шулакова, Асан Зиваддинов, Эрвин Амиралиев, Миллет үчүн. 2018 сененің туристик мевсымы açıldı. Бахчисарай районында бұл сененің ilk фестивалі «Открой Крым» серлевалы ижат вер атланув тедбірі кечті. Мастер-класслар Амели Сусле санат сергісі Ирланд Рокы ветчоқ садигерлер. Бұл ерден мұғберімаз София Шукурова. Eski Kermen Xoba şehri şimdi bakılmagan ve sükunette orta asırlık devrinde ise bu yerlerinin hocalık yaşayışında esas yerini alaydı. Bu ticaret ve esnaf cihetin büyük merkezidir. Bugün mında eski kalenin yanında festival geçti. Demirciler, demir dögeler, çörümekçiler, Kırım çamurundan savutlar yasaylar, ok hataları ve vikingler köreşeyler. Очень рады. Замечательные люди, очень добрые, вежливые, все улыбаются. Ну, в восторге просто. Я попробовала уже из дерева что-то сделать, постреляла из лука, потому что я давно хотела это сделать. И мне здесь нравится, здесь прикольно. Kırım rahatlanув ve turizm için 12 ay meraklı. Ama Mayıs bayramları kurort mevsiminin en kızgın devri başlanğanını anlatalar. Kırım sakinleri ayrette kaldırmağa hazırlar. Mında turistlerinin canı sıkılmaz dep vade eteler olar. Готовы к туристическому сезону. Группа, если она у нас не скучает. То есть кто-то гончарик, кто-то варит мыло, кто-то делает соуса из свежевыжатого масла. Также, естественно, у нас это все с уклоном крымоведения. История про Крым, про Севастополь. То есть, чтобы туристу было интересно. Turistlerini festivalde emde lezzetli programa bekledi. Biriseleri Kaşhavalının dadını aşıp bakıp vakit, başkaları onu pişirmeye öğrenirler. Tecrübeli Kırımlı Kaşhaval pişiricileri evde Kaşhaval peynir pişirmeye öğretirler. Lezzetli Kaşhaval hazır olması için tek kazan ve termometre olması yeterli. 10 litre sütten 1 kilo Kaşhaval çıxa. Когда молоко холодное, мы заливаем туда лимонную кислоту. Потихоньку наливая и перемешивая. При 28 градусах я засыпал закваску. Дальше сейчас я нагреваю молоко до 35 градусов. Мы получим сыр моцарелла. Мындайыр bir kişi canı istegen şeyini tapa bildi. Bütün gün devamında festival musafirlerini çeşit master-klasslar, ateş şousu ve sanalaştırılgan vikingler çıkışları ayrette kaldıralar. Открой Крым adlı festivalge hem de İrland Rock'ı, Ananevi Şatland makamları ve ahıhı jazz ayrı tüz berdiler. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Millet üçün. Buyu gelecekке alıp bargan yol Kırım Tatarı ressam Elzara Sidametova öz eserlerini taqdim etdi. Bu endi onun ikinci şahsi sergisi. Ressam neden ilham alğanaqta bizim levhamızda. İstidatlı Kırım Tatar ressamlarının sayısına bugün da bir usta kırdı. Elzara Sidametova Ahmedjit'nin sakinleri ve musafirlerini o sergisinin açıluvenen kuvandırdı. Ekspozitsiyada çok meraklı ve parlak resimler, onların her birinde Kırım Tatar özgünlüğü tasvir etilgen. Вдохновляюсь всеми сейчас, вот можно сказать, вдохновляюсь вами, как вы смотрите такими сияющими глазами. Это вся эта обстановка для меня это вот нечто, не представляете, что у меня происходит сейчас внутри, вот этот вот посыл, я прихожу и как бы выливаю на свои картины. Bu yerde milli Kırım Tatar printi ile urbalar da taqdim etildi. Bu balalar futbolkalarında tasvirlengen çoban, gugum ile kız, dare ile oyuncu tasvirlengen resimler birinci sefer gösterildi. Ustalıqның seviyesine kıymet kesmek için Elzara Hanımның turganları, dostları ve Kırım Tatar halkının ziyalıları toplandılar. Первое впечатление, скажем так, неожиданное, потому что вот такие интересные работы всегда должны как бы представляться общественному кругу. И я думаю, что у нее все впереди. Baş musafir ise Elzara Sidametovanың anası oldu. Aynı o kızı ressam olmasak da arzu etedi. Талант проявился у нее еще в детстве. Она еще была маленькая, даже до школьного возраста. То есть ее, на что вот мы обратили внимание, что она передавала тона очень хорошо. Вот, то есть не каждый, я не получалось, по крайней мере, так. Я тоже рисовала, мне нравилось рисовать, но мне не получалось.
и лица. Вот, она улавливала момент в лицах и передавала это. Сергіде sıcak мұйт үкім сұрды, оның яратылуына genç oyuncular da ise қоштылар. Алимек Айбулаева, Фатиме Сидометова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Русия студентлерінің баряқ межетте бойле фестиваль олып кечті. Қырымның али дәрежеви техник оқув юртларында оқыған студентлер бір-бірінен ярышлаштылар. Ижедизен атларына сечмеген 50-ден зерде студент оз артистлігіні көстеріп, ерве чалғалетлер номераларына тағдым әттілер. Конкурсның кечірілуіне тәсіл нәзірлігі қол тұтты. Ғалип шыққанлар Қырым Жұмхуриеті Ставропольеде кечежек Бутун Русия конкурсында тағдым әтежеклер. Есть положение о конкурсе, там очень много критериев, и артистизм, профессиональное исполнение, там насколько это соответствует тематике. И все сегодняшние участники, их сегодня около 50, заявились, они все с этим положением ознакомлены. И у нас сегодня жюри, которое представляет профессионалов в своих областях. То есть это нас в этом вопросе поддержали различные министерства и ведомства и дали лучших специалистов для участия в жюри. Қырымда аномаль sıcak бүгін ава арареті 31 дәрежеге яқын келмесі бекленіле. Бұл орта суткалық иклим нормасындан 7 дәрежеге юксектір. Қырымның февкуляде вазиет нәзерлігінде қатырлаталар. Бұл күнлері ярмадамызда яңғын қафылығы сақланыла. Шу жүмледен орман ведақ ерлерде бұлынмақ, атеш яқмақ ясақ етіле. Шымділік бұл әпсі мәлімат саат 21:30-да есе кележе қаберлер информацион программасына Асана Бибулаев иле қачырманыз. Көршмек үзіре сағылтен қалыңыз.